Dragi naši, dobar dan i dobrodošli u podcast Padeliranje, naš novi projekt u okviru Hrvatskog padel saveza u kojem ćemo vas upoznati sa svim tajnama ovog prekrasnog sporta, a naš prvi gost je naravno predsjednik Hrvatskog padel saveza Tomislav Margeta. Tomo, dobar ti dan. Pa evo, dobar dan. Hvala ti, Ivane, što si baš odabrao mene da budem prvi gost u ovoj našoj povijesnoj emisiji, jel? I hvala ti prije svega što si, evo, začetnik, jedan od začetnika, ali su začetnik ove ideje. Stvarno mislim da će biti emisija i zanimljiva gledateljima i mislim da će biti zanimljiva sa više strana. Ajmo malo o padelu, o tim nekakvim početcima kod nas u Hrvatskoj. Danas sport kojeg u svijetu, ako se ne varam, igra preko 10 milijuna ljudi. U Hrvatskoj, pa ne znam, evo, ili imaš možda neki podatak koliko se u Hrvatskoj ljudi bavi padelom? Pa nemamo službeno točnu brojku, ali ajmo reći nekako neslužbeno otprilike na rekreativnoj nekoj razini igra sigurno oko 30.000 ljudi. Kad zbrojimo sve gradove, jel, i Zagreb, i Split, i Poreč, i Makarsku, i Varaždin, i Osijek, i Rijeku, ajmo reći sve regije. Trenutno je padel u Hrvatskoj zastupljen u svim regijama, u svim najvećim gradovima, što doslovno do prije 2-3 godine nije bio slučaj. Što se tiče nekog natjecateljskog dijela u Hrvatskoj, oko 700 igrača imamo na rang listi. Kombinirano se natječu ili sudjeluju u prvoj padel ligi i na turnirima Hrvatskog padel saveza. Kad tome pridodamo još nešto i žena, veterana, mislim da tu možemo reći da imamo oko 1000 nekakvih igrača i igračica kombinirano koji se natječu za bodove, za što bolji plasman na rang listi, a i nekakvi malo ambiciozniji igrači i igračice za nastup na europskim svjetskim prvenstvima za reprezentaciju. Kako si ti recimo krenuo? Jesi igrao tenis prije? Jer masu ljudi iz tenisa. Mislim, igrao sam ja sve sporta. Ja sam igrao rekreativno, nisam ja nikad bio nekakav sportaš koji je imao nekakve želje trenirati 100% da bi danas sutra bio neki profi sportaš. Ali sam trenirao i nogomet, i rukomet, igrao sam sa prijateljima tenis, igrao sam ja i stolni tenis, na moru dođeš i igraš. Volim sport, volim dati priliku svim sportovima i volim igrati, pogotovo ko klinci u to neko naše vrijeme je bilo normalno da ti dođeš na ulicu iza zgrade ili ispred zgrade ili na školsko igralište i jednostavno šta ti je na dohvat ruke od sportova, igraš. Da. Jer u to vrijeme svi igraju i hoćeš biti dio ekipe i hoćeš sudjelovati i daš priliku svemu. Mi smo doslovno si igrao rukomet na vrata. Da. Rukomet na vrata od smetlišta. Nemam pojma, na kontejner je bio gol. Što se tiče padela, kad mi je jedan prijatelj pričao, Hrvoje Gašparac konkretno, ti je moj friend, kompić koji mi je pričao o tome, njemu su ekipa iz Slovačke mu je zapravo nudila da on bude nekakav prodajni agent za terene. Počeo mi je pričati o nekom sportu koji je kao zaludio Europu i mene je zainteresiralo jer priča mi o nekakvom sportu za kojeg ja nisam čuo. Kada je to bilo? Prije koliko? To ti je bilo 2014. To već ima više od 10 godina. 2014. on meni pričao o tome, sam ja prvi put čuo zapravo za padel. Zainteresiralo me što idem malo istražiti, proguglat. Dobro, tad se nije moglo igrati negdje padel. Nije, ali šta god ti upišeš, to najbrže rastući sport. Raste ovdje, raste ondje, otvorio se prvi klub tu, u Nizozemskoj, Austriji, u to vrijeme najbliže gdje je bilo, blizu najbliže Hrvatskoj, Italija. Da. U Torinu sam otišao, spojio se tamo s nekim čovjekom, poslao neki upit preko interneta, da me malo uputi kako mogu nešto rezervirati, simo tamo. I on mi je taj čovjek mi je sve riješio, rezervirao teren, igrao je sa mnom, našao još dvojicu i eto, tako je počela ta neka moja avantura. Prvi moj meč je bio u Torinu, padel meč. Čim mi se svidio, zakačio sam se za njega, jednostavno nisam htio odustati, nek sam htio poduzeti sve da se to nekako izgura. Zapravo i danas, ako ćeš nekom objašnjavati šta je padel, najčešće ćeš čuti ili pročitati da je to kombinacija tenisa i skvoša. Sad ti, isto ko nekakav aktivan igrač padela, shvatit ćeš da to je sport za sebe, jasno. Nije to baš mislim, ima elemenata jednog i drugog, Ima, da. Ali opet je sport za sebe. Drugčije. I pravila su drugčije, reketi su drugčiji, teren je drugačiji. Di smo mi onda danas po pitanju padela, znači imamo reprezentaciju,
reprezentaciju koja je bila već na europskim prvenstvima. Pa evo, gdje smo danas, kako stojimo, di smo u odnosu na svijet? Znamo da su danas Španjolci, Argentinci broj 1. Niko im ne može primirisati, jel tako, u nekakvom ozbiljnom padalu. Na svjetskoj razini broj 1 Španjolska, Argentina. Prvi taj neki međunarodni susret, međunarodno europsko prvenstvo je bilo 2019. godine. Tu si nam pripremio ja sam donio, i taj neki suvenir. Kaj imaš, da vidimo? Pokaži našim gledateljima. Znači, to je bio taj naš prvi dres. Malo je preopeglan. To je dakle sa europskog prvenstva? U Lisabonu 2019. godine. Okay. Znači, u organizaciji Europskog padel saveza, FEPA. Evo, u tom dresu sam ja zapravo... Jesi ti igrao u tome? Da, igrao sam. Da, pomiriš. Si ga pravo? Ne. Dobro. Ne perem taj dres. Da ima više vrijednosti, ali ajmo reći u tom dresu zapravo smo Mislav Renić i ja ostvarili prvu pobjedu na Europskom prvenstvu za hrvatsku reprezentaciju. Protiv Češke smo igrali i sjećam se, dobili smo, ja mislim, 6-4, neka 2 Čeha. I to je bila prva pobjeda. Za Hrvatsku uopće? Da, poveli smo 1-0 protiv Češke, kasnije su dobili... Jel piše na Wikipediji to? 3-0, morat ćemo staviti. Morat ćeš ažurirati. Zapravo smo bili tad u grupi sa Švedskom i sa Austrijom i Češkom. Prvo smo igrali sa Šveđanima, to se sjećam, bilo je 16 ekipa i tada je bila i Španjolska na tom europskom prvenstvu i bila stvarno u jakom sastavu, ne najjačem, ali bilo ekipe koje su bili top 10, top 20, top 30 na svijetu. I nama je to bilo fascinantno. Gledaš te ljude u tom trenu na YouTube-u i sad si priliku gledati ih uživo. Tamo i družiti se s njima. Jedeš s njima, na toj ceremoniji si s njima, stvarno je bio doživljaj. Bili smo ti u grupi, prvi taj meč je neki bio sa Šveđanima i nama kak nismo do tada imali nekih iskustava igranja na nekoj međunarodnoj sceni i dalje smo mislili da smo mi dobri. Jer igraš cijelo vrijeme sam među sobom u Hrvatskoj. Malo smo išli na neke turnire u Mađarsku, ali to je to. Mađarska je u tom trenu bila slabija od nas, pa smo i dalje imali dojam da smo fakat dobri. I onda ima ta neka anegdota gdje dolazimo u taj kompleks gdje se treba igrati prvenstvo, vidimo te neke Šveđane kak se zagrijavaju, kak igraju Nizozemce i Vujke iskomentira kako je to ništa posebno, kak su to voleji tak skromni. Da, kao igram s takvima svaki dan. Ništa, to je to mi se čini skromno, to je ništa, bit će to dobro, tip top, stajemo u teren, tad on i Boran, računali smo da su naš najjači par, doslovno 6-1. Bicikl, skoro bicikl. Ko ovaj bicikl koji gledam iza tebe, jel? 6-1 i doslovno ti je bila scena gdje su Vujke i Boran bili na izmaku snaga, znojni, ne znaju šta napraviti da bi uopće došli do nekog dodatnog gema. Europsko prvenstvo sljedeće nadolazeće je u Madridu u 7. mjesecu i opet idemo sa muškom i ženskom repkom. Ovo je nekakav dugoročni cilj mene i Saveza je da se mi uspijemo probiti u nekakav top 10 u Europi, ali trenutno nismo. Padel na olimpijskim igrama, o tome se sad baš užasno puno priča i nekakav plan je do, ako se ne varam, 2032. Brisbane, da bi tad već mogao padel biti olimpijski sport. 2028. u LA-u pokazni, vrlo vjerojatno, s obzirom na popularnost. Je li to neka realna varijanta? Da, situacija je da taj FIP, znači Međunarodni padel savez, krovna organizacija u padelu u svijetu, to je neki cilj, znači da padel postane olimpijski sport. Trenutno to nije moguće jer padel, taj FIP, padel savez svjetski, nije član svjetskog olimpijskog odbora, saveza. Međunarodnog olimpijskog odbora. Da, tako da mi još nismo, govorim mi jer smatram se Hrvatski padel savez je dio FIP-a, pa kao mi, ta padel neka obitelj. Znači sport u stvari prvo mora ući u olimpijsku obitelj. Naravno, da. A da bi ušao u obiteljsku obitelj mora zadovoljiti puno tih nekih kriterija koje evo ja sad radim na tome, surađujemo sa FIP-om, svaki savez mora ispuniti masu tih nekih sitnica da bi uopće dokazao tom olimpijskom odboru da si ti kao savez stvarno aktivan, da djeluješ, da taj sport ima nekakvu težinu, da nije nešto to pro forme. Prema popularnosti mislim da ide prema tome. Da. Ne, to, ajmo reći, ta neka popularnost, ono što je to
toj olimpijskoj obitelji bitno da taj sport bude i medijski kao atraktivan, da se može to na televiziji, jer ti ne možeš, neki sportovi jednostavno nisu dio olimpijskog tog programa, jer nisu tako gledljivi, nisu tako profitabilni, nisu jednostavno ne izgledaju tako dobro na televiziji. Ako padel nije jer tu su uključeni i sponzori, znaš, ti moraš na tim TV prenosima, mora biti vidljivi taj dio sa sponzorom. Squash je dugo godina, se komentiralo kak je nezgodan jer igra se u tom nekakvom prostoru boksu, gdje igrače gledaš sa leđa, nije baš to vizualno prihvatljivo. Ima tak niz drugih nekih sportova koji ne zadovoljavaju te neke kriterije koje su bitni toj olimpijskoj obitelji. Druga stvar, dugo vremena je bilo jednostavno ograničen broj sportova koji smiju biti u programu. I onda da bi padel ušao, neko mora izaći. I sad tu je teško se probiti jer moraš izlobirati malo, treba neki sport izaći, a većinom sportova koji su u programu su popularni, ajmo reći, već su stari, zna se za njih. Prakticiraju se. A padel je relativno nov sport i dalje se probija na toj nekoj sceni. Raste mu popularnost, to se svi slažemo, ali dalje nije možda zadovoljio sve neke kriterije koje bi trebali. Mora imati 5 kontinentalnih organizacija, sad se to ostvarilo jer postoji i Europski savez, i Azijski, i Američki, i Južnoamerički, i Australski, ja mislim da se uključio, znači i Afrički, na svim kontinentima se igra padel, osim Antarktika, jel? Tako da ide se ka tome, ispunjavaju se polako uvjeti, svaki savez ispuni neki svoj dio, ali to je dosta je komplicirano, dosta je detaljno i dosta je zahtjevno, tako da ne ide to tako brzo. Nije realno da bude sad na sljedećim olimpijskim igrama, ali je možda realno da tamo budemo u nekakvoj varijanti kao taj neki pokazni sport. Ono što je dobro, uvršteni smo kao sport na Europske olimpijske igre i uvršteni smo na Mediteranske olimpijske igre. Mediteranske igre. Tako da sljedeće godine će padel biti kao sport na Mediteranskim igrama. I panameričke igre, i azijske igre. Ali to ti je obično korak prema olimpijskim igrama. Da, je. Tako da ide se ka tome, pitanje je vremena, sad ja pretpostavljam da će to biti 32. u Brisbaneu, ali eto, da ne bi sad nešto prejudicirali kao da je 100%, ja vjerujem u to, ali nije 100%. Baš sam nedavno pričao sa jednim gospodinom, rekao mi je da u principu i Janko i Robi kad su ušli u tu cijelu priču da je bilo jedne godine drž ne da, jer tad ljudi nisu toliko zagrizli. Znači, ti si u principu uložio velike novce i nije to bilo ko danas. Evo, ekipa iz Embassy organizira turnir, realno popuni sve. Znači, to je bilo u stvari jako riskantno ulagati u padel svojedobno, prije nekakvih 10 godina. Ja ću uvijek reći, bez obzira na sve, znači taj Velesajam je uvijek, on je zapravo primjer drugima, druge je potaknuo da počnu otvarati svoje centre, svoje znači klubove, kako bi to već nazvao. Bilo je, ajmo reći, drž ne daju u smislu da su se možda pitali, Janko je tu više, on je bio fizički stvarno u klubu non stop, u centru igrao i te meče i kad god je falilo nešto, doslovno do te mjere je igrao te svoje meče i 2-3 po danu, dok mu u jednom trenu nije izletio disk. Gdje čovjek danas možda bi igrao i dalje, bio konkurentan možda za veteransku repku, ali ne može igrati zbog ostavio zdravlje na kraju krajeva. Kakav je Robi i padelaš? Bili su oni okej na početku. Znaš, sad je nezahvalno malo to uspoređivati jer tada kad su oni igrali nije bilo to toliko razvijeno i ljudi nisu baš znali igrati padel, pa su onda bili dobri jer sami po sebi su sportaši, imaju smisla. Jel Robi šmeker koji... Bio je dobar, ima rukicu, dobar je bio, ne mogu reći, stvarno za tu nekakvu razinu je bio okej. Igrali su te neke turnire i Robi i Janko skupa dolazili do nekih četvrtfinala, bilo je to okej. Sad sam ti bio u Splitu na turniru, imali smo turnir HPS-a, Saveza, i došao sam dan ranije, doslovno tamo su ti bili na terenu u Pletikosa, Kalinić, Livaja, kaže tamo gospodin iz kluba da dolazi i Rakitić igrati. Znači svi igraju, svi dolaze. Tu kod nas, evo nedavno smo imali priliku vidjeti na Velesajmu i na terenu ti igraju Kovačić, Modrić, Čale, Franja,
Bišćan, evo ja sam mogu pohvaliti, Bišćan i ja smo osvojili prvenstvo Hrvatske u veteranima. 35 plus kategorije. Kakav je Biki? Dobar je, top je. Talent je samo ono neozbiljan. Da? Pa da, ne igra često, moram se malo spreman, mora češće igrati. Ne može od posla. A čuj, ne može. Ne može od posla. Uvijek snađe, pa tamo ima, sad mislim gdje je u Katru, ima tamo terena. A misliš da ne igra? Pa igra sigurno. Igra sigurno. Vjerojatno nas sprema nekakvu priču, ba ne igram baš, a doće na teren i mešće. I onda će kao ispasti da je prirodni talent. A zapravo valjda ubija tamo. A ovo je recimo... Ali je dobar, visok je, on igra dobro i tenis. Visok je, talentiran, ima finu rukicu i s obzirom na visinu se dobro kreće i onak što je pohvalno, dosta brzo kopča, dosta brzo shvaća, šta je bitno, znaš. Spomenuo si Livaju, jel si ga vidio kako igra? Tamo u Splitu. A nisam ga vidio uživo, ali vidio sam one neke snimke su kružile. I? Šta kažeš? Kad je bila ona afera Livaja i padel, kad je kao bio ozlijeđen. Bio na padel. Pa dobro, pametan čovjek, ozlijeđen, on mora igrat padel. Gle, ja ti to uvijek uspoređujem, ne mogu uspoređivati sad Livaju sa nekim tu našim prvakom, nego malo uspoređuješ. Dobro, po ovome što si vidio, je li ima bolju bandehu ili Vibora? Šta bi rekao? Ne znam, mislim da to nije ni bandeha ni Vibora. Šta u danu? To je neki hibrid. Zapravo ti neki improvizirani overhead udarci su više bandehe. Livaha. Pa da. Livora. Ali dobri su oni svi, nogometašima je prednost što se dobro kreću i koordinirani su. I onda oni svi to dobro pohvataju i sa iskustvom, sa satima igranja, oni namjestaju tu rukicu i oni ubacuju tu loptu. Zapravo poanta igre na tom početku je da ubaciš što više puta lopticu u teren. Ne da što više završiš poena, zabiješ, nego da što više puta vratiš. Tako da on njima svima zabavno. Dobri su, svi su oni više manje talentirani. Top su, ima tu igrača iz drugih sportova, sportaša koji dolaze i igre. Bogdanović iz košarke, Vrlić Bukić iz vaterpola, stvarno ima i Šarić je igrao također, Zubac, svi oni dođu. Hasun je igrao na početcima. Ima ih stvarno. Braća Sinković su dolazili također igrati. Da. Super. Kad si spomenuo Modrića, znam da je Modrić bilo jedno od ovih zadnjih okupljanja Repke. I uglavnom, kako imaju okupljanje, ne znam, u petak čovjek je došao već u četvrtak na večer u Zagreb. Samo da igra padel, a? I mi u petak, znam da je bilo ispred Sheratona u 12:30 okupljanje. Da. I to jutro, oni kova, a di, nego na Velesajam i padel. Ba je, pa mislim, sport je stvarno zarazan, a na kraju krajeva njima je vjerojatno... Modrić je uložio novce, kupio padel klub. Da, to sam čitao ja na internetu. Uložio je... Si gledao kak igra tu na Velesajmu? Jesam, pa ima smisla. Lagan je, trči, pobacuje, dobar, ima smisla. Ima smisla. Trebao bi igrati s njim da ja to malo bolje osjetim. Oni kova su igrali skupa, ili? Igrali su, da, ali miješaju ti se. Sad ne znam tu rezultatski kako oni prolaze sa svojim kompićima, ali su okej. Kad gledaš sa strane, zanimljivo je za gledat. Nije da 2-3 prebace pa je gotov poen. Nego ima izmjenu, fora. Super, stvarno je super. Pričao mi jedan kolega, kaže, bio ja mislim El Clasico i išli su Bišća. Padel El Clasico. Ne, pravi El Clasico, Real Barca. I Modrić zvao, išli Bišćan, Čale, Franja, cijela ova njegova ekipa. I oni kod njega u Madrid i sad Roštilj, Zezancija, veli Luka odradi tekmu i sutra dan ujutro, a ništa, znači padel turnir kod njega u dvorištu. I igra se, nema, čovjek je zaljubljen, Ma kažem ti, i ta socijalna nota je isto ta šta te vuče nazad. To je to. Svi druže, ajmo reći, sprdaju jedan drugog, ovaj je bolji, ovaj je loši, znaš, stvarno je top. I eto, masa ljudi ti se tak dogovore pa ti organiziraju neki svoj interni turnir, ali organiziraju turnir da spoje zabavu, druženje, svoje neko vrijeme s prijateljima i sport. Nije samo to turnir da oni hoće osvojiti turnir, nego je to nešto interno, ja sam najbolji, te ali top, stvarno je top. I meni je drago što se ti, ajmo reći, poznati sportaši i ljudi sve više uključuju jer je za popularizaciju top. Jer na toj nekoj međunarodnoj razini imaš sad, turnir u Majamiju pa ti dođe Jimmy Butler, tamo kao igra, stvarno ima NBA zvijezde iz Formule 1, svi živi igraju, stvarno svi živi, iz svih nekih branša. Super Tomo, evo, toliko za ovaj prvi dio, idemo na Q&A, sad će biti zanimljivo. Ajmo, doktor. Ajmo redom. Kaže ovako, pitanje, moj dragi kolega s Nove TV, Stipe Antonijević, kaže ovako. Gospodine Margeta,
Protiv koga ste najviše uživali igrati i zašto baš protiv para Selak Žaja? Opa, ovo je malo podbadanje, a? Zna Stipe neke Ovo stvari bi mogao. iznutra. Igrali ste ti i ko? Vujaklija. Da, Goran Vujaklija, moj partner iz prve padel lige. I ja, inače se stalno borimo, idemo ti u A ligu, pa padnemo u B, pa opet A, B, A, B. I eto, bio je taj neki susret sa parom Selak Žaja, naši reprezentativci, novo pečeni par od ove sezone. I eto, bila je nekakva situacija gdje su se oni poriječkali i jednostavno su nam predali meč. Bio je završen meč u sred drugog seta, ja mislim. Da, zanimljivo je u toj cijeloj priči da su oni dobili prvi set, jel tako? Oni su Puno je toga zanimljivo meni u cijeloj priči. Dobili su oni prvi set i drugi su vodili tipa, ne znam... 4-3 je bilo. Da, 4-3 je bilo. Međutim, naš Matija se naljutio. Mi smo se tu kao nešto rezultatski vraćali, bilo je 3-0 za njih, pa smo se mi vratili na 4-3. Sad ne mogu reći, stvarno, Žaja je igrao taj meč, stvarno je igrao loše. Stvarno ne mogu reći. Stvarno je fulavao previše. Puno je fulavao za njegov pedigre i partner njegov Selak nije... je malo puko film, jel? Pa njegov partner nije to podržao sa smješkom, nego sa nekakvim malo kritičnim gestikulacijama, ali potaknut vjerojatno mečem prije, jer su isti dan igrali još jedan ligaški meč protiv Roka i Niđe i to su izgubili i onda se valjda tu nakupilo svega i jednostavno eto, Vujke i ja smo možda bili... Uglavnom, Selak je prekinuo meč, zašto? Da, prekinuli su meč i na kraju I uglavnom, jel su se razišli, mi smo ostali u A ligi i prvi put, tako da... I jel Stipe u pravu? Najdraže ti igra protiv njih dvojice? Nije mi drago. Nije, ne volim kad mi se reprezentativci međusobno svađaju ili kad mi nije dobra atmosfera među njima, jer na kraju krajeva pa svi su oni ekipa, svi bi trebali biti neki kompići javno i bit će skupa. Apeliramo na Selaka i Žaju da se pomire. Ma da, nadam se da će, možda skupa neku pitalicu da njima organiziramo. Odvešćemo ih na večer. Kaže Zizi ovako, od svih podcasta na kojima si gostovao, a da im imena počinju sa slovom T, a završavaju sa slovima Ribina, na kojem ti je bilo najdraže gostovanje? Da, bio je to dobar podcast, zapravo tu me pogurao nas je gospodin, mene i mog kuma Mimu Pajdakovića. Mi smo bili gosti tog podcasta, stvarno je bilo super i eto, imali smo tamo priliku predstaviti malo padel, malo isto o početcima, tako da evo, preporučam ljudima da pogledaju taj podcast ako ih se interesira nešto više opširnije nego što će čuti možda danas. A sad ti me reci kakav je Zizi igrač? A bolje od Livaje. Bolje od Livaje, da. A gori od koga? Stvarno, jedna dobra I liga, I liga. I čak mislim da tu su pričali dečki da prema J ide. Ide prema J. Ide prema J. Da. Dobro, napreduje, ali... Ali bolji mi je, Andrija mi je bolji. Njegov partner mi je bolji. Zato su se valjda dobro da ga je ovaj od kanta. Dobar je Zizi, samo što misli da je puno bolje nego što stvarno je. Najbolji F volej? Tehnički Vasung, ali općenito najbolje volej, najbolju rukicu ima Vujaklija. Backhand volej Boran. Najbolja Vibora? Boran ili Vasung. Ajmo tu Brču istaknuti. Brča, a? Da. Smeš? O snazi Selak. Selak broj 1. Rulo, to je neka varijanta smeša, mi ima Arči. Bahada, to bi rekao Selak isto. Obrana najbolja? Brča, Rena, Nikola Perković. Jedna od karakteristika nekakvog obrambenog dijela Brčinog, pa ajmo reći lob bi stavio Brča. Dobro, i daj mi još, evo, servu. Serva Vujke ili Arči. Koji je kao taj glavni razlog zašto si postao predsjednik Padel Saveza? Ljubav prema sportu ili si samo htio tu nositi kravatu na sastancima? Kravate mrzim, ne nosim ih. U odijelu se uopće nasjećam ugodno, zapravo mrzim i košulje i te sve gluposti. Prošli smo dijelić tog nekog mog početka, zavolio sam padel prvi put kad sam ga zaigrao. Tako da stvarno bila ljubav na prvi dodir. Znači čista ljubav, nema tu nikakve kravate. Ali nisam postao, da. Da li si htio postati predsjednik da budeš kao Kustić recimo ili si htio biti predsjednik samo jer... Evo Kustić je došao do UEFA, da li je tvoj plan neki doći do FIPA, do Premier Padela jednog dana ili ne? Već sam bio u tijelima međunarodnih tih saveza.
Sigurno ću biti, sigurno ću imati priliku, ali pitanje je sad da li ću htjeti, neću htjeti, zbog obveza. I dalje mi je primarno zadržati se u Hrvatskoj i dati sve od sebe tu da padel u Hrvatskoj zablista i da dođe na neka velika svjetla pozornice. A što se tiče ove neke predsjedničke... Fakat ko Kustić odgovara, znači ono... Sve, evo, tako ti Marija Kustić odgovara isto ovo. Rugate Ne sad. rugamo se, evo, pogledaj si intervju Marijana Kustića, to ti je to. Ali zapravo me ne loži ta predsjednička funkcija. Ne loži me to. Znači ljubav prema sportu, ja znam. Ne loži me to, čim ne loži. Znači ljubav prema sportu, klasična ljubav prema sportu. A je. Ljubav prema sportu. Još jedno. Evo, još jedno pitanje. Evo, ajde, ovo mi stvarno me zanima ovo tu. Da Padel ima nekog svog super junaka, kak bi se on zvao i koji bi mu kostim bio? Padelko. A kak bi izgledao? Padelko. Nešto kao Hrvatko ili ne? A ne. Zlobi ko Selak, vjerojatno. Kak bi izgledao? Ajde, možete mi pomoći da idemo modelirati nekog junaka? Ja bi uzeo Selakovu facu. A čije bi uzeo tijelo? Tijelo? A ne znam, pa vjerojatno od Andrija. Ha? Tijelo od Arčija. Od Arčija, da, u vižljast, kreće se dobro. Da. Ili od Zizija. A noge? Ili od Zizija. A noge čije bi uzeo? A noge moraju biti jake. Neki A dobro, će. ti imaš jake noge. Ti imaš jake noge. Uzi moje noge. Ti imaš jake. Ajde tvoj, znači bio bi idealan super junak, Znači, Padelko, Selakova faca, Selakova faca. Arčevo tijelo i tvoje noge. A? Može. I ovo je jako dobro pitanje, jako bitno pitanje. Koliko dnevno poziva ili poruka iz broja kojeg nemaš u imeniku dobiješ? Ne znam, ček da zavidim. Ajde, molim te, ovo me stvarno zanima jer... Da vidim sad koliko s obzirom da je je predsjednik Saveza... Da. sad trenutno 13, Poziva. ne, 13 poruka različitih sa različitih brojeva. Dobro, da, različiti brojevi, ne govorim ja ove koji te znaju sve. A propušteni pozivi za sad samo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za sad, ali inače dnevno ima dana kad je manje, ali sigurno bude 3-4 poruke ili poziva sa nepoznatih brojeva, to 3-4 bude sigurno. Ima jedna stvar vezana za Margitu, a to vjerojatno niko ne zna i evo, možda će i tebi znati, možda neće. Uglavnom čovjek ne zna vozi bicikl, jeste to znao? Ne. Jebi ga, da, imao sam jednu trauma neka iz djetinjstva, pao sam ko mali sa biciklom, imao sam ti negdje 3-4 godine, razvalio sam bradu, tu negdje imam taj simpatični ožiljčić kojim ne dam da bude vidljiv. I od tad jednostavno imam neku averziju prema biciklima, nisam ga vozio i... Koliko imaš godina? 36. Jesi ikad čuo za to? Ne. Tako da ima ti scena, imam i sliku, čak možda možemo i montirati u ovaj... Bio sam s prijateljem u Amsterdamu, s mojim kumom Denisom Brozovićem u Amsterdamu i svi su ti rentali bicikle za tur po gradu, a on i ja smo ti rentali duplo biciklo, Da ideš s njim. dupli bajs. I onda je on pedalirao, ja sam kao pro forme nešto, a sjedio sam zapravo iza. A on je gurao priču. Evo, mi smo za tebe pripremili jedan poklon. Evo, Andrija, ako ti ne bi bilo teško, daj ga samo dodaj, molim te. Evo, ja, mislim, nikad nije kasno, Tomo, za počet. Tako da, nadamo se da... Ovo je baš lijep. Ovo je baš lijep. Evo, to su se skupili ljudi iz Padel zajednice. Ovo je baš lijep. Top. Biciklić za tebe. I na brijanje, koliko ima brzina? Pa ima ti, ja mislim, 6 ili 7, nisam zikr. Moraš ga probati. Ali nema lanac, čuješ? Imaš izvolce. Nema lanac. S svoje strane, skrivni. Dobro. Top. Imaš pomoćne, imaš sve i daj, evo, ak ti nije problem, čisto da malo te vidimo kakav si. Briješ do tamo. Jel te strah? Pa Jel malo te je. strah, još ćemo ti A hoćeš me držati? Držat ćemo. Treba me neko držati. Držat ćemo. Čekaj, ne znam hoću moći. Čekaj. Čekaj, ma moćiš. Opa! Možeš ti, Margito, ajde. Ne boj se, držite ovo. Ne mogu, bojim se. A držite ovo sa strane, Bojim. ne boj se. Kak znaš? Pa ne, sam ti Zikar da sjedno, je 100%. Ajde. Vidite ćemo isto, ajde. Evo, ajde, malo. Ne mogu. Ajde. Ne, mogu ovako. Prvi put vozim bicikl. Ko kremenko. Bravo, bravo. Evo, Ne mogu. bravo, svaka čast. Evo. Nema šanse. S ovim ćemo zaključiti prvu epizodu padeliranja, naš predsjednik Tomislav Margeta. Dobro, to ćeš doma, ajde. nema veze. Preznojio sam se. Ljudi, hvala puno i gledamo se sljedeći Ubili ste me mjesec. s poklonom. Da, je. Bok. Ubili ste me s poklonom. Ubili me s poklonom.